Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryeta yu ita alawas ana pauluan. Ransom, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ti kunayo anapatag nga ibagayo kanyak, boss. Anda kayat ko ngay paaramid kada kayo karang iti kakaduam. Kat nagbaligi kayo. Andan tumunos nga ited ko. Anya nga minday ta, boss. Ala, ibagayon, tapno maipatungpal mimutan iti kabita na panawan. Di kaganat, Dodong. Masapo la maplano anay bagti maaramid. Sakbay, ni patungpal yo. Sana basta-basta ti kayat kong araminin nyo. Ala, dumngag ka tay bagak no niya ti araminin nyo karang iti kakaduam. Kat masapol nga agbaligi kayo. Wen, boss. Kastagayam ti kayat yung nga ipaaramid kada kami, boss. Onya, kabaalan nyo kadimot lang. Awan parikot iti dayta, boss. Nalakala nga ipatungpal mi dayta. Nang runa ket ado kami. Sigurado nyo lang. Jak kayat ti mapaay. Tano mapasamak na ita, amumon ti sumaruno mapasamak. Wen, boss, di kay agdanag. Sigurado ti baligi mi kadagiti kakadwak. Iso nga isagana yun ti bonus mi. Gaputa makitkita kon ti baligi mi. Angam, madamag ko man lang, boss. Apay nga ipaaramid yu ti kasday. Di ka nagsaludsod. Bastag tungpal kayo latan. Nawatam. Wen, boss, aramidan mi ti bilin nyo iti kabiitan apanawan. Ato yan ti arak mo lito. Agyamanak, Mila. Awan kayam, anya day ko nam. Nabilin mo ni Dodong may papaniti plano tayo amang pakidnap ka ni Jana. Wan, ket lukas kasano umadumanan ti kinabaknang ta. Nasaya at nga ron dukas ta. Sapay la ko matagbaligid amang kidnap iti day nga ubing. Tapno makaala tayo iti dakkel agatad. Di kang danag, Mila. Gaputa mapasamak dayta aparik ka kayta. Kumita ka iterwar, Andrew. Nakaragragsak ni Jana nga anak ta. Kabayatan ti panak ayam na kadagitipada na nga ubing. Nga anak mo't dagiti kaaruba. Un nga Rodrina. Ay, sapay la kuma. Tawan to ti dumteng anadagsen aparikot kada tayo. Gagangay matkit di ti biyag dayta, Andrew. Nga masapay la kuma. Tanoadan tuman dumteng nga parikot. Mabailan tayo kuma. Wen, Rina. Nalabit nga awan tinadagsen aparikot adumteng kada tayo. Husto ka. Natalina ay mati panagbiag nga adda kada tayo. Turtulungan tayo matdagiti agkasapulan. Iso apat check adina tayo baybayan tinamarswa. Husto ka, bakat. Alang nga Rodan. Inkaayaban ti anak ta. Mangrabi itayon. Tapno masapa tayo ang makainan na. Sige, umuna ka nga ruda ni Jay kusina. Taaya bakbiit ni Jana, Ijerwar. Lola Ana, agmano Kasya na ka ti Diyos, Jana apok. Ay na, nagdakkel ka na pok. Wen Lola, sa nga pulon titawan ko ita. Angam, datayo pa lang tagsarasarita ita. Ngamin, awan da mamakan papa. Awan parikot iti dayta apok. Kailiw kayon, iso ang nagpasyarak. Kasda kami mat, Lola. Kailiw da kayo matan. Awan lang amin oras da mamakan papangak pasyar. Gaputa ka na yun ama kumikom da kadagiti negosyo da. Ala, saan abale, gaputada akmat apok. Saan abale? Medyo mabayag matkit diti panagbakasyon ko dito'y balayo. Nasayaat nga rod no kasta, Lola. Sigurado ang maragsakan da mamakan papa, gapuy ti dayta. Mabiit lang, Lola, ha? Inak mangala iti meriendayo. Nasayaan ba ta na panunot yung tinagbakasyon dito'y balay, Mami?
Kumusta kayo matan ni Daddy, Jabalayo? Nasaya at kami matlata, anak ko. Kailiw kayong aminin ama kita. Nang runa ni Jan ang apo. Iso kayat ko matiag bakasyon pa ilaang dito eh. Nasaya at no kasta, Mami. At dan sangpatan kan panawan ni Jana dito'y balay. Malaksid ka dagiti babaunan. Ay, una yun. Day tamat tirigat na gaputakan ayon kayo ama kumikum kadagiti negosyo yung agasawa. Ayun gayam, kumusta titaray dagiti negosyo? Naanayas ti taray dagiti negosyo, Mami. Awan mati rumso anadagsa na parikot. Nang runa ta mapagtalkan dagiti trabahador mi. Nasaya at nga rodno kasta anak ko. Talaga aparparaburan na kayo ti Diyos, gapo iti kinasaya at ti panagpuspuso yo. Husto kayo, Mami. Iso akanayon ti panagyaman mi. Gapo kadagiti nabuslon, abindisyon, tinamarso kada kami. Anya ti madamag, Dodong. Kaano nga ipatong palyo ti papaaramid ko kada kayo? Plan-planuin mi pa'y kadagiti kakaduak ti kasayatan na maramid, boss. Masapol nga min ti panagtanang. Tapno awan ti rumso aparikot. Sa bagay, anda puntom. Andamat kayam linaon tinagdakkel nga ulo mo rekas ano. Uwin, boss. Kat di kay madanagan. Ipatong palmi ti ipaparamid yu iti kabitan na panawan. Dakayan di makamoy ti amin. Agtalikak kada kayo. Kat siguraduin nyo nga baligi kayo. Nawatam. Uwin, boss. Ipasiguradok day takada kayo. Sige, panawan ka pa dito eh. At napatega pa panak. Uwin, boss. Pinanawan na ko ni boss. Uyawon na paimat, tinagdakkel ka nung nga ulok. Dakdakkel mat ati ulo na, ngam iti siya. Dito, apa yan nagbayag ngay patungpal da Dodong ti paparamid mo kadakwada. Magagaran ako na makaigamit ti dakkel-agatad. Plan-planuan da, noan niya ti kasayaatan nga araminin da. Nasaysayaat na masigurado, anadalos ti amin. Sa narumba nga mamuan ti kapsat ko, adata ti mangpadukot iti anak na. Sa bagay, husto ka. Agtutor talang, mapasamak tumutlang tinabayagan at tarikagay ta. Sapay la ko mga rod, tagbaligi dagiti taom, amang ipatungpal iti daytabanag. Dakkel ti panagtalag ko kanakwana. Ala, di mo pa'y panunutan na itabanag, ag-relax ta ket aginom, kanagpulutan ta, aging gaakay kaya ta. Husto ka lito. Sana bali, awan mo't parikot ta. Nanayas mo't latta ti taray dagiti negosyo ta, nga uray ditan mapanijay. Nagadudagiti tarakan nyo nga ayop, Andro, anak ko. Baka, kalding, kanda dumapay ti tartarak ninyo dito'y rancho yo. Talaga abak nang kayon, baro. Saan mat, Mami? Ang napataod mi ti basit a kinabak nang mi. Gapumatlaeng iti panaggagat mi nga agasawa. Husto ka, anak ko. Nagagat kayo nga agasawa. Isoan na saliwanwanan ti panagbiagyo. Kan saan lang aday ta? Naadaan kayo pa'y itinasingpat nga anak nga iso ni Tiana. Husto kayo, Mami. Kat dakal unay a pagyamanan mi itinamarswa, itinabuslon a parabor na kada kami. Wan, anak ko. Kat itultuloy yo ti kinasaya at yo iti padayo at tao. Tapno agtultuloy mo ti bendisyon iti pamilyayo. Un, Mami. Kanayon alaglagi pan may dagiti palagipyo. Ala, umay kayo maroden. Intayo pa ije farmhouse. Inton madamdaman tumanan ti panagpasyaryo. Intayo pa ang merienda. Ta sigurado, nakalutong dari na ita. Alaman nga rod, anak ko, tani, mariknak matan tibisin ko. Adda ka pa'y matlagayam dito'y salas, dyan na apo. Wen, Lola, sa anak pa'y ngamin na makaturog. Isong nga agripaso akpay laeng.
Talaga anapas na ka iti panagadal mo apok. Nasaya at ikas tangar aramidem. Iso nga itultuloy mo. Ipasnek mo ti agadal, taparakan kamot laeng no makaturpos ka. Wen Lola, rumbang lang nga kasto iti aramidak. Tapno matulungak to da mamakan papa kadagiti negosyo mi. Ay na. Makapaayat ka nga ubing. Amoyo Lola, awan maibagak kadagiti dadakkel ko. Naragsakak, gaputa nakasaysayat da kanyak. Kan naragsakak, gaputa iso da tinagbalin nga ama kan inak. Husto ka, apok. Talaga nasingpet ka nasaya at atatawa dagiti dadakkel mo. Kat amok, day tanto met ti matawid mo, iso nasaya at kamot atao. Wen Lola, ngamin, kanayo nakasta ti isursuro da kanyak. Kanayon da nga ibaga, arumbang nga agbalinak anasayat kadagiti tao. Nang runa, no awan matmadi nga araramidan da kanyak. Husto ka, apok. Malangarudan. Husto da ita na panagrepasom. Ingka maturukan, tamasapa ka pa nga agriing inton bigat. At dapay klase, apo. Naibang oras mo, Madam Mila. Ada ka din ni Boss Lito? Awan ita ni Lito diti balay. Nasapa na pa ni Gerancho. Apay, ada masapol mo kan kuana. At dala ko man napatag nga ibagakin ko na, Madam. Wow. Talaga nagpintas ti pamagiyo, Madam. Naggasat mo ni Boss Lito kada kayo. Nang rona kat. Awan anak yo. Just kay kadodong. Ah. Komporme manon nga may bagbagam. Ala, ibagam ti gagaram kat panawan nak ditoy. Nintulatan Boss Lito ti pangibagak, Madam. Angam puwera angaw. Talaga nagpintas ka, Madam. Makapaawis ti langham. Sumardang ka man, Dodong. Wano, Kayat mo ka dita ipolong ka kanilito. Ay, saan mo't Madam? Ibagbagak lang matipod, no? Panawan nak dito'y mansyon. Agsublikan iti ayan dagiti kakadwam. Nagmerienda kayo ka din, Mami. Nalpasan, anak ko. Ngam kabarbaruman. Itaban pa'y anasapa ka nagawin. Madi nga mintirik nak. Kayat ko ti maturog. Naurno nga naksamat na iti puyat. Agina na kayo mangamin, anak ko. Sana puro latan trabaho ti as-asikaswan yung agasawa. Ay, wan nga rod, Mami. Masapol gayam nga agina na akpay. Tapno sa anak nga agsakit. Gusto ka, anak ko. O sige nga rod, Mami. Panawan kayo pa'y ditoy. Iturog ko labiit. Sana bale, napanan sinukon ni Andrew ni Jana nga anak mi. Sige lang, anak. Sumrakan iti sila yung agasawa kataginanan. Siya kun timang padaan iti apo ko. Sige nga rod, Mami. Ket agyaman anak. Gapo iti panagbakasyon nyo pa'y laang ditoy. Adda kadwa ni Jana apanawan kensang petan mi. Malaksid ka dagiti babaunan. Dayjayan ni Jana kakadwa. Agpaliiw kayo anaimbag. Masapol nga agbaligi tayo iti paparamid ni boss kada tayo. Ay, anyamat ten. Sobra man ang ti traffic. Maladaw ako namang sukon ka ni Jana nga anak ni. Ay, ang mga nyo agmay-may santumanan ijay madanon ko. Ay, agbusin ang mankiti. Masapol ang makadano na kaya pagadalan da Jana. Nineng, apay nga agmay-may saka dito, eh? Ha? Kwa? Urayak lang ni Papa. Uncle, iso nga mintimang sukon kanyak. Kasta ka di. Ang mabayag pa nga umay ni Papam. Umay ka, mapantayo pa agmerienda ijay restaurant. Amok ngamin na mabisin kan. Ay, saanan, Uncle? Kun may sa anak pa'y matamabisin. Binilin nak ngamin ni Papa. Ajak sumursurot iti tao, ajak am mo. Kasta ka di. Tipanyok nga da pampaturog na.
Umay ka, Nining. Anday ta. Napukaw ng tipot na. Masapul ang maitugot kay ta. Kakadwa, ilokat yung tiritaw. Ilugan tayong tiuwing. Sakbay nga da makakita kada tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauluan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Rebutaso. Isagsakot kada kayo, TMTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, impupok na dodong ni Jana. Kat kanayon mati panagsangit ni Jana, takayat nan ti makasubli iti balayda. Inawagan mat ni dodong ni Rina. Kat agkidkid daw daytoy iti dakkal agatan. Iti ipapaan ni Don Lito iti balayda Andro. Adda nadlaw ni Donya Ana ken ni Lito. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Kayat ko asika ti makapaliiw iti dayta. Ngam sapay la ko ba ta nagbidto taklaang iti napaliiw ko iti kapsat mo? Anya ti kayat yu asawan, mami. Adda ka di madian nadlaw yu iti kabsat ko. Pangasiyo. Ibagayo ko ma. Kas na ibagak. Kayat ko asika mismo ti makapanagnak. Ngamala, dumngag ka parok. Ibagakken ka no anya tinadlaw ko iti kapsat mo. Kas pati kunayo ang nadlaw yu ka ni Manong Lito, mami. Juan iho, tsaka mo, ngam talaga amadit agparparik na kanyak may papankan ko ana. Maawatak tirik nayo, mami. Ngam nasaya at atao ti kabsat ko. Isuasaan nga rod arumbang apagatapan tayo ti kabsat ko. Sapay la ko mga rod takas tabarok. Kat pasensya ka la kuman, iti kasjay anay bagak may papan iti kabsat mo. Apay ka di man na nakasta ti panangkit-kitam kanya, si Kadodong. Ah? Awan, madam. Ang madamag ko man laeng, madam? Ala, damagamon. Adapay papanakita. Kaya't ko lang nga saludsuden. No apay adi kay pay lamapnek. Wenno makontento iti kinabak na nga dakada kayo ita. Anya? Apay adamdamagam ti kasta, Dodong. Awan mo't kit di. Di na magkulaang, met. Tapno ibagakan ka. Awan karba nga mga agdamag-damag iti kakastabanag. Gapo, tatao nakalaeng ti asawak. Nawatam. Jak malipatan day ta, madam. Ngem sobrang samot launa yan, ti panagpabak nang iyo. Gapo ta ultimo anak ti kabsat. Huston! Sumardeng ka na sumanao. Awan mo't lang serbi dagiti magbagam. Panawan nak ditoy. No di mo kaya't nga ipulong ka kanilito. Oh, Rina iha. At yun ti kwarta ang mainayon ang maitad kadag iti kidnapper. Nakalagatan dayta. Masapol ang maispalan ti apok. Masapol ang makaawidan dito'y balayo iti kabiitan na panahon. Agyaman naklaunay, mami. Kastamat lang ti tarigagay mi nga gasawa. Nakasagana matan tigatad, anayon tigatad nga intadyo. Orayan tayo laangan ti sumaruno nga awag dagitin ang dukot iti anak ko. Sigurado, ibaganan to no sa dino ti pangipanan tayo iti kidkid dawanda. Wan anak ko. Ikararag tayo asapay la kuma. Takas ta ti mapasamak.
Kaasimot ti apukok amarigrigatan iti ayan na ita. Amom lito, kasla makikita kun ti ado akwarta maalata. Galuan na. Umanumanan ti kinabak ng tababayan na niyang ubing. Nagbayag mo't ngaminan ang maalam ti gatad akinid daw mo. Agtutor ka lang. Mamiita na mapasamak ti kayat mo. Gamamom, kayat ko kumamakita tila nga dayjay nga ubing ita. Orasak. Napanunot ko may mapantapasyaran. Kasanon no mailasin na ta. Ore pa'y mailasin na ta. Awan tumot lang maramidan na. Balod tan ni Jana, ket mabain ken kuana, makaalat ay tidakkel agatan. Alang arudan, maturog tan. Mapantan to inton bigat. Mapanta iti nakaipupukan na. Kita man ita tilangana ang nakapupok. Kumusta, Andrew Anigo? Imawag ka din, nagtikidnapper ka na kayo. Imawag dan manong. Okay. Hanggang saan pa na ulit? Day tamot nga rod ti padpadaanan mi kanirinang asawak. Madanagan kami launayin iti anak mi. Kasta ka ni. Un manong lito. Nakasagana ka din ti kwarta nga itidyo ka na kwada, kasransom. Un manong, nakasaganan. Katsapay la kuma. Tadidan ibaybayag pay ti panangipupok da iti anak mi. Madanagan kami launayin nga agasawa. Dala, di kayo unay agdantanag. Urayin nyo latan ti awag lagi ti kidnapper. Katsapay la ko matapalubusan dan tumatan ti kaanakak. Un nga ron manong. No pa'y masayangan ak una iti kwarta ang nagbannugan ming agasawa. Napatpataglat ta kanyak, tibiyag ti kakaisunang anak mi. Talaga. O sige nga ron, agawin ako. Inaudawat ko, maispal ko man ti anak mo. Manipod ka tagitsaya managtaktakas. No apay mo't ngamin, ani dyan apay tinapilin ta abiktimaan. Oh, nakakaasi iti ka anak. Hello, da kayo ka di tinangdukot iti anak ko. Wan, katdumngag ka. Ibagak ti detalye, no kaano yung nga ito ti kwarta akatukad, ti waya-waya ti anak yo. Wan, ngam kayat ko amang ngagtitimak ti anak ko. Tapno mamati adiyo din ang ran. Di ka matanagan. Awan ti dakas nga inaramid mi ti anak mo. Ngam tapno mapnag ka. Mabit lang. Ipangag ko titimak ti anak mo ken ka. Pangaasiyo, kasarita ko mati anak ko. Madanagan ak una yan. Gapo iti kaawan na dito'y malay. Itad mitikid-kidawan yo. Basta saan nyo kumasaksaktan, di patpatag ko nga anak ko. Sa dino ka di man ang tinaggapwam lito. Maya ti isam mo. Kaslaada na pasamak ang magustuam launay. Naggapuwa kiti balay da Andrew akabsat ko. Napan ko kampay ini kinasarsarita, may papagkandyana, tapno sana makadlaw. Kat, anya ngay ti madamag. Nakasagana ka nun tigatad nga itinda. Nakasaganan ti 20 million ransom money. Tapno mawaya-wayaanan ti anak niya. Ay na. Nakaragrag sa kaklito. Magagaran ako na makaigam iti kasta kadakkalagatad. Gam, palubusan tayo ka din ti ubing. Apaman ama itod na ti kwarta. Kasta ti damo a plano. Ngam nagbaliw ti pangadeng ko. Anya ti kayat mo asawan? Apaman ama ala tayo ti ransom. Nasaysayat no po kawan milangan da jengopin. Anya, kabailam nga aramidan day tayo ti mismo nga anak, ti kabsat mo. Apay kidinasaan? Kabala. Amo ka ni Jana ti agbali na parikot no sana mapukaw. Iso anang saysayat no pukawon mi. Apaman ama alami ti kwarta. Pangasiyo! Parawarandak ko man dito'y.
kasi kayo kumakanyak. Kaya't kunti agawid. Agsang sangit ka manen. Oh, ato iti kanam. Mangan kakit din. Di kagdanag. Dandanin ti panagawid mo, neneng. Kaya't kunti agawid ita. Pangasiyo. Mangan kakit din. Naimas na ito inlutok akanam. Apay nga may ngayon pupukdag ditoy. Anya ti masapulyo. Pasensya ka na. Magtungtungpal kami lang itibilin ti busmi. Laki din, mangan ka. Di kagdanag. Ipasigurado ken ka nga awan ti dakas a mapasamak ken ka. Kabayatan ti kaadam, dito'y nakaipupukam. At titimpaalam akape anak ko. Agyaman ak, mami. Madlaw anak kalitlitay ka. Madandalagan ako na yan, mami. Ang mga nonyakit din tinaramid da iti anak ko. Di ka agsaw iti kasta anak ko. Di mo't ko na anak kasaritam ti anak mo iti telepono. Husto kayo, mami. Gammadanagan aklat na. Kaya't ko ang makita ni Jana ang anak ko. Agkalma ka kumalae ang anak ko. Basta kararag tayo latta. Apay ngamin anaulpit ti pada tao, mami. Apay anaramid da kada kami ti kastoy. Awan matiab mo may amadi nga inaramid mi iti pada mi a tao. Nga maapay. Maawatak tirik naman ako. Ngaman niya nga rood. Saan tayo umat a kontrolado dagiti pasamak? Ken laglagi pem nga awan pilpil yan dagiti dakes ti panunot na. Nakaturog mat gaya man ni Jana. Napintas na ito yung ubing. Ngam kaasilang, gaputa nagbalin abalod mi. Jak pay amuno anya ti plano ti amok nga uliteg na amismo. Apaman amaala na ti ransom money. Ngam kit di, jak itulok a maisagmak. Gaputawan basol da ito'y nga ubing kada kami. Kwartalaeng ti masapol mi iti pamilyana. Nakaumay kayo, met Boslito. Ada ka di masapol yo? Kaya't mila nga makita ti balod tayo, Dodong. Ayan ti silid ngayon na. Ada iti umuna asiled iti may kadwa kadsaran, boss. Danunan nyo lata ni Jay. Saan nyo kadi abinaybayan? Pakpakanan nyo kadi matlangit yusto? Di kagdanag, boss. As asikasuan mi ni Jana. Ngam kanayon lang amin ngagsangsangit. Kaya't nakanon ti agawid. Kasta ka rin? Agpatinggalangan iti arap paap. Dahita atarigagay na. Boss Lito? Sige, panawan na ka pa dito. Mapan kami kanimila itayan na. Sige lang, boss. Anya ti kayat asawan ni Boss Lito itikas jay nga imbagana. Apaya nagmatidar ka ni Tamila. Kunak man no kayat mo makita ni Jana. Lito, napanunod ko nga minti na sa kanyak iti na minsan may papan ka ni Jana. Anya ka di tinapanunot mo. Di ka di pa nang pukaw miken kwa na. Apaman ama alam iti ransom mani. Kasta nga rod, kunak man no kwarta laang ti masapul mo kadakwada. Amok nga agpulong ka na kwa na ti ubing. Nagparang taitaken kwa na. Iso na saysayat lang nga na mapukaw amaming pinsan dito'y lobong. Anya, maiturad mo nga aramidon dayta iti mismo akaanakam. Tilang nakalagatan, ti kapatkan kanya kita. Kit saan na mabaliwan ti plarok. Mapukaw na di nga ubing, apaman amaalam iti kwarta akid kidawag kadag iti dadakal na. Ala, umay kan.
Mapantay-tayan ti ubing. Kitain tano kasano tilangana ang nakapupok. Kaano nga ta makaawid? Lord, tulungan na ko ma. Tapno makaawid akon. Mailiwakon kada mamakan papa. Anda umay diti ayan ko. Tulungan nak. Kayat kon ti agawid. Kumusta ka, Jana Iha? Uncle Lito! Apay nga da kayo ditoy. Anya ti kayat asawan da itoy. Uncle! Amok amasirib ka nga ubing. Ket amok amaawatam no apay ang nakapupok ka ito. Anya! Apay ngay! Bad kayo gayam, Uncle Lito! Palubusan da kon nga agawid! Maasi kayo kumakanya! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauwan. Ransom, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaungat ni Mila, gaputan ako na ni Dodong, asaan da ama kontento iti kinabaknang nga dakadakwada. Nasa umat ni Lito iti asawa na, nga apaman ang maala dati ransumani, kat gudasan damutlaan ni Jana. Iti may sangal daw, pinasyar da Lito kan Mila, ti balod da. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ang napuluan. Ransom, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya ti kayat asawan da itoy, Uncle Lito. Kan, uray da kayo, Auntie Mila. Da kayo tinang paibalod kanyak ditoy. Husto ka, Jana. Ket babayan ken ka, maadan kami itidak kalagatan. Anya? Apay ginaramid yu ti kastoy kanyak. Bad kayo. Sana kayat ni Lord ti kasta nga raramidan nyo. Palubusan dagkuman nga gawin. Sumardang kan ngagsangsangit Jana. Balod da kan, isong maawanan ti maramidam. Wano, kayat mo ti madangran. Mila, baybay amlang tubing. Ket si Jana, agsaka na ka. Tapaman na maalami ka na itidadakal mo ti ransomani, pukawin na kamatan. Anya? Dakas kayo! Ngamdi kayo to pala sa agbaligi ti dakas sa panggapyo kanyag. Agpada kayo gayam adakas kanya Auntie Mila. Oray payagan ano ka. Kawanan ti maramidam, gaputaddakan, itikot mi. Inkamin Dodong, kat ti kanayon nga ibilin ko kada kayo, ha? Di yung baybay antibalod. Pakanin nyo iti gusto. Narigatan. Amangan numatay, aditay pa'y naala ti kwarta, karag iti dadakal na. Di kagdanag, Apos Lito. Kasta talaga ti aramidan mi kadagiti kakadwak. Anya ti plano yo. Apaman ang maala tayo ti kwarta kadagiti dadakkel na. Ituloy tayo kaditi sigod a plano, ngay subli tayo ti ubing kadagiti dadakkel na. Wenno, anya, boss? Idis patsayon ti ubing apaman amay ti dati kwarta. Anya,
maiturad yung aramidan daytay ti mismo nga anak ti kabsat yo, boss. Awan ti jagaramidan, para tinakkel agatad. Kaasing nga rod ni Jana, boss. Sapay nagpintas nga ubing. Awanan bibiyang ko iti dayta. Basta po kawan yun ton, apama na maal tayo ti kwarta. Nawatam? Wan, boss. Kat pasensya kayo lakuman. Itikas na yan na ibagak. O sige. Aramidan mi dagiti bilin nyo kada kami. Rumbang lang. Masapo na maalak ti dakkel agatad. Akinidaw ko ka na, Andrew. Nagmayat at talaga tiwaga sa napanunot ko. Tapno dumakkel ti kinabak ng mika ni Milang asawa. Sige. Inkamin. Agbantay kayo anaimbag ditoy. Ang mga no damakastre ka sa bali at tao. Kat mabistudan nga dabalod tayo. Sige, ibagayo no sa dino ti pangituludak iti kwarta. Tapno amok ti araramidak. Uwan, nakasaganan ti kwarta. Kumpleton. Awan surok kan awan kurang na. Sige nga Rod, itulod ko ijay daan na simbaan ti kwarta. Basta diyo kumadangran ti anak mi. O sige, bye. Dagiti ka di kidnapper day jay, Andrew. Anya ti kunada. Kaano away-awayaan da ti anak ta. Isuday jay ti sigud nga umawawag ka data. Kat inkarina, nga apaman ang maitulog ta ti kwarta. Makaawid tumot na ni Jana ang anak ta. Sa dino nga rod ti pangitulod am iti kwarta. Ijay daan na simbaan. Kat nakuna na ang masapul nga agmay-may sa akla ang amapan. Tapno saan amadangran ni Jana. Anya, nga, Andrew, amangan mat no may sagmak ka no agmay-may sa ka amapan ijay. Anya nga tano ipakaamumlaangan ka dagiti pulis ti mapaspasama. Mabuti nga Rod. Ang mga nuad at dalaang ang maisagmak ti anak ta, no aramidak ti kasta. Di kagdanag, Rina. Agan anadak. Diyak itulok ang mamaysaan dak ng iji at tao. Kaano nga ron ti panang itulod mo iti kwarta? Inton bigat ti rabi, bakat. Kat masapul nga agsaganaak. Isaganak ti bagik, iti mabalin ang mapasamak. Anya matanda ito ay mapaspasamak. Diyos ko, tulungan na kami kumaiti na ito ay sitwasyon mi. Nukasta, nakasaganan ti amin, baro. Nakasaganan ti kwarta akas ransom ti apo ko. Un mami, ururayek laangan ti aldaw, nga ipapan ko iti lugar ang nagtulagan mi. Sabay la ko mga rod tawan akas nga inaramid da iti apo ko. Rumbang laang mami, nukastaman bilang. Diyak to pulos ida mapakawan, no adadakas nga aramiden da iti anak ko. Ala, idaw-dawat tayo latta ti pan nakaispal ti apo ko kadagi jay managdakdakas at at tao. Parawarandak ditoy! Diyak kayatan ditoy! Kayat kong ti agawid! Awan na talaga. Di dak ikas-kaso. Lord, kasano nga ta makarwarak diti nang ipupukan na kanyak. Tulungan na, tapno makaawid akon. Diyak kayat diti nang ipupukan na kanyak. Iso at tulungan nak, Lord. Jana, apay ka di ngagpukpukaw ka. At ka di madi amarikrik-nam? No nasakit ti tiyan mo, adamat si dito'y kwartom. Apay ka di, ha? Pangasim, Uncle. Palubusan na kon nga gawid. Kailiw kon da mamakon, Papa. Amok, saan ka dagas a tao? Iso apang nga asim. Masyan ka kumamot kanyak.
Kaya't kundi ang gawin. Pasensya kan dyan, ha? Nga magtungtungpal kami lang itibilin ti boss mi. Nga di ka madanagan. Makawit kan tumatlaang. Makitam tumatlaang dakiti dadakil mo. Nga magan-anos ka pa lang, ha? Saan ka pa'y amabalin apalubusan nga gawi dita? Mala, maturog kakit din, dyan na. Nakasta, imbagamon ti lugar a pangipanan ni Andrew ti kwarta nga agserbi kas ransom. Wan boss, kat binilin ko nga agmay sa amapan mangitulod iti kwarta ijay likodan ti dana simbaan. Nasayat nga ron kasta. Ala, dakayon tulatan kanagiti kakaduam ti mapan. Ngem apaman ama alayo ti kwarta. Si kanto na mismo ti manggudas kanidyana. Nawatam. Wan boss, di ka agdanag. Sakon ti makamoy ti amin. Amamuda kami maten. Nalinis ti trabaho mi, boss Lito. Nasayat no kasta. Kaslama sir matakon ti dakla kwarta. Ama ala tayo. Babaan na diyang ubing. Singuraduam lang ang matay ni Tiana. Tapno awan ton ti mitsa ti biyag tayo. Nawatam. Wan boss, sakon ti makamoy ti amin. Sakto a mismo ti manggudas iti dayjay nga ubing. No kasta, at danton kada ti dakkel a kwarta, Lito, honey. Wala ni. Iso nga umadun tolata ti kinabaknang ta. Agasam ti 20 milyon amaalata. Sa bagay, basit lang na dyan amaksay iti kinabaknang daw. Talaga tuso ka. Agasem, pati kamsat mo, may turad mo a pagaramidan iti saan anasaya at gapulaang iti kwarta. Awanan bibiyang ko iti dayta. Awan sabali kapatgan kanya kita. No di ti makaala iti dakkel agatad. Talaga dakas ni Boss Lito. Agraman anak ti kabsat na. Pagaramidan na iti dakas. Ngayon pasensyakan, boss. Diyak kabaalan ti pumatay iti inosente. Nang runa kat ubing pay. Mapanak iti ayan ti ubing. Pagsagana akon. Masapo la makasublin iti sidong dagiti dadakkel na. Saan arumbang amairaman iti kinadakas ti mismo nga angkel na. Jana, agsagana kan nining. Isublida kan kadagiti dadakkel mo ita arabi. Agpaiso ka ni ti ibagbagam, Uncle. Wan, Jana. Amok ngami nakailiw da kan. Iso agsagana kan, tamapantayon, inton madamdama. Sige, Uncle. Kat agyaman ak unay. Gapot ay sublidak matlangan iti pamilya. Andrew, itaarabi iti papan mo iti lugar nga imbagakan ka dagiti kidnapper. Wan, rin na bagat. Masapul ang mapanak. Tapno makaawid mo ti anak ta. Madanagan aklaan. Nang runa kat agmay sa kaamapan ijay likod ti daan na simbahan. Kasano no may sagmak ka? Kastang amin ti imbagada kanyak bakat. Diyak kayat atub ngaran. Gaputa amangan no may sagmak ti anak ta. Hindi kang danag. Kabaalak asalak ni banti bagi ka. Nakuna ti kolar. Apaltugan dati anak ta. No adda kadwak amang itulod iti kwarta. Anya, nakabutbut ang matanday ta nga imbagadakan ka. Ay, sungarod ang masapul nga agtungpalak iti kayat da mapasamak. Sige nga, Rod. Pangaasim tagan anad ka, Andrew. Diyak kayat amay sagmak kayo nga agama. Rina, di ka agdanag. Agan anadak para kada kayo iti anak ta. Sige nga, Rodan. Mapanakon. Tapno sa anak amala daw iti oras ang nagtulagan mi. Ti Diyos ti maktarabay kan ka. Agyaman unay, bagat.
Adda akong dito'y likudan ti daan simbaan. Ang naulimak mati aglawlaw. Kaslawan mat tao. Oh, agpaliwak pa'y. Ngam idisok dito itibag ang naglaon itiran sumani. Ngam agan ang nadaklang. Sigun iti kolar. Umadayo ak dito'y. Kalpasan ang maibatik ti kwarta. Ngam agpaliwak pa'y. Masapul ang masiguradok akadwada ti anak ko. Masapul ang maalak pa'y ni Jana. Sakbay nga ited ko ti kwarta. At datayon dito'y kakadwa. Sige, agbati kayon dito'y. Siya kunti makamo ang mangala iti ransom money. Anya nga patayom ka din ti ubeng. Siya kunti makamo kenkwa na, boy. Agpaliiw kayo kit di iti aglawlaw. Ang mga nuad na pa kayo sagmakan tayo. May kanineng, umasidigtan iti ayan ti amam. Sigurado at ransom money tinakadiso iti daydi abanta. Na ikarga iti dakkel abag. Apay nay. Awan mat ti rumor iti simmardang alugan iti san unang adayo. Agpaliwak animbag. Ang mga nual alilawon dakla ang dagiti awanan bayin. Saan dakla ang napadpadasan. Tamakipin na tayak no isuti kasapulan. Adda nagkarasakas iji abanda. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryetay ita alawas ang napauluan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naklat ni Jana iti panakakita na iti ulitag, kan ikit na. Nagsangsangit na ito'y. Gaputa di na pagarupan, adang iti gayam kakabagyan na, tinangdukot kan kuana. Iti sabali abaangir, insagana ni Andrew ti kwarta, kat impan na iti lugar, nga imbaga ti kolar, apangipanan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas, anapauluan. Ransom, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adda nagkarasakas iti daydi abanda. Ni Jana, agtartaray nga agturong iti ayan ko. Kat adda nang sarunukan kwa na nakaabungot. Papa! Jana, anak. Daytoy ka din ti ransom money. Naikarga iti dakkel abag. Uwan, iso dayta. Nagtungpalak iti nagtulagan tayo. Ala, darasan nyo ti pumanaw ditoy. Iyag mo ti jacket mo, neneng. Awanin ti adu payasaw. Iyag mo ti jacket mo, no di mo kayat ti may sagmak. Ato'y ti jacket. Sige, pumanaw kayo na. Darasan nyo. Iso ka din dayta ti ransom money, Dodong. Di naikarga iti dayta abag. Wen boy, alagid din. Partakam ti agmaneho. Tapno makaadayo tayon ditoy. Ang mga nuad na nakangag iti putok ti paltug ko itay. Kat adda umay apolis. Apay kami na dito'y mo aginudas dahi diyang awing. Awanan ti adu payasaw. Ti panagmanehom ti into naram. Umay kan Jana, anak. Agawitan. Wen, papa. Ngam, apay ngamin ngay may tadit yung ospital. Awan matmati amarikrik na. Kaya't kulang ti makasigurado, anak. Ngam, talaga ka di, ngawan madi nga inaramid da kan ka. Awan, papa. Umay kakit din. Agawid tan. Kayat ko na makita da mamakan lola.
ko. Sige nga agpaiso. Mama! Addan da dyan akin, Andrew! Diyan na, Apok. Ay, nagyaman tayo iti Diyos. Kaputawan na, kasana pasamagan. Wen, Lola. Kunak no dyan kung makaawid diti balay. Mabutbuteng ak unay iti dayjay a lugar. Nang runa iti nagpaputok jay lalaki. Kunak lagit din no siyak ti paltugan na. Anya, apay nga mina nagpaputok. Diyak matla maawatan, Mama. Apay ka di, Mama. Kit-kita andak matlatan. Agyaman aktandakan anak ko. Kung naglakit din no di na kan makita pa. Uray siyak, Mama. Ang sayang ti kwarta tayo ngayon nalada. Awan kapatgan ka da kami, no di si ka anak ko. Iso asaan asayang ti kwarta anay tadmi ka na kwada. Agyaman ak unay kada kayo, Mama. Kat sapay la kumata saanen nga ulitin Ni? Asino, anak? Anya ti kayat mo nga ibaga. Am-amom ka di, dagiti nang dukot kan ka. Kwa, Mama. Sige, saan ka napilitan amang sumbat iti salsaludsud? Ala, ingka nga rod aginanan. Amok anabanog kan makaturturog ka. Nalpasan tim paramid mo kada kami, boss. Adto iti ransom money. Kompleto na ita. Uray pa'y bilangin nyo. Oh, oray jakon bilangan, agtalekak kan kanodong. Kat, pinatayo ka din da diyang obing? Awanan ti rumba nga pagdanagan nyo, boss. Nalpasan. Kat sa ka mismo tinang pataykan ko na. Nasayat. Awanan tirumbay nga pagtanakan tayo. Alo? Inkaya man lagi ti kakadwam, tapno maited konti bingayo. Nakaraglagsakak. Dakil na iti agatan. Umadumanan ti kinabak ng mika ni Milang asawa. Sige, boss. Tayo nakayaban, dagiti kakadwak. Nakaragragsak Lito, honey. At damanan mainayon iti kinabak ng ta. Oray siya ka ni naragsakak. Gapotadakkel na kwarta tinapaandata babaen na diyang obing. Sigurado ka kadian na tayo ni Jana. Oan, dakkel ti panagtalag ko kanandodong. Patsya kay naramid na tibilin ko. Iso nga awanan ti rumbay nga pagdanakam. Madanaganak lang amin. Ang mga nudumtang to ti aldaw ama isagmak tayo. No saan da pinatay day dyan nga ubing. Nang runak at nagparang tapay mat nga rod kan kwa. Ti kagdanag ko naktuman. Nalinis nga trabaho ni Dodong. Isong awan rumbay nga pakariribukam may papan iti day tapanag. Nasaya at nga rod do kastalito. Sige nga rodan. Ikan akon iti kwartak. Tama pa agsugal akaduak dagiti amiga ak. Awan parikot. Ala, ibaga mo naman o tikas sa pulam tap numaited ko matatagos. Mayaten ti turog dagiti kakadwak. Ngamsak, sana ka makaturog. Agpaisodak kala kwarta ti bingay ko. Ngam makunkonsensya akmat. Nakapagpanunot akon. Kat aramida kon ti rumbang. Baman iti dayto yung aramidak. Sigurado amalag-anan tirik na kan panunot ko. Ngam aganadak lang. Tapno sa anak ama isagmak. Anya ti kunayo adamagan nyo kanyak, boss. Damagakan ka no pudno a pinatayo ni Jana. Amangan nga no nakalasat kat isupay tagbalin amit sa tibiyag tayo. Siya ka mismo tinang paltukin ko na, boss. Namin ano ka pinaltugan. Iso ang masigurado ka na tayan. Nakita yung ti jacket na dara-dara. Saan ka di? Sa bagay, dakkel mo't di parang talek ko ken ka, Dodong. Amok at di nakabaalan at traidoran.
Husto kayo, boss. Ngam kayat ko kuma nga agpakada-kada kayo. Kayat ko ngamin ti agawid iti pamilyak. Kayat ko nga itid kadakwada ti bingay ko akwarta. Kasta ka di? Wen, boss. Nabayag mat ngamin ang tinaudi a panagawid ko. Kailiw ko mat inan. Ala, panubusan ka. Basta agsubli ka matla adagos. Gapo, nakasapulan na kati grupo. Nalawag? Sino ka, kabsat? Apay nga mamunag. Anya ti maipaikukan ka. Ama mo kayo, sir. Gaputa na kayo ti kabaknangan dito'y lugar yo. Isagam ni Dodong. Siyak ti makanawan ti kabsat mo ani Sir Lito. Kat, anya ti maipaikukan ka. Ni Sir Lito ti mastermind. Iti pan nakadukot ti anak mo. Anya. Imat ko dagiti pamanagnak, sir. Agsasao ka kaditi po, no? Wen, sir. Kat nakasaganak nga agsaksi kontra iti kabsat yo. Kan nakasagana akmet amang ikaro iti basol ko. Nagbali na kami napaspasurot kini Sir Lito. Aklonek. Nasisira bak iti daklagatan ti kwarta nga itangdan na kanyak. Tangtangdanan nak ni Sir Lito iti anyaman nga ipaarabid na kanyak nga illegal. Jak pulos impagarop. Ang maaramid ti kabsat ko ti kasta. Malagip yo kadi ti panangalak iti jacket ni Jana. Ken ti panagpaputok ko iti paltog. Inaramid ko ti kasday. Gaputa ti kayat ti kabsat yo. Ket pukawan mi ni Jana. Apaman ang maalam iti ransom money. Ngam rimming baw ti asik iti ubing. Iso nga impamuspusak ama isubli kada kayo. Mariknak anapudno ka kadagiti ibagbagam. Kat agsagana kang arod. Sikati kang runaan a pamanaknak. Iti kinadakas damanong litong. Masapul ang maputi dan. Ti mading aramid da. Anya ti kunam. Damanong Lito kan ti asawa na tinang padukot iti anak ta. Wan, Rina bagat. Mami. Jakla impagarot. Dakas gayam ti kapsat mo. Tama itured na pagkwartaan ultimo da kayo a pamilya na. Dayto yan jay bagbagakken ka iho. Apaliiwam ti kapsat mo. Tama di tagparparik na kanyak. Wan nga rod, mami. Aglalaok ti marikrik na kita. Mabainak tayin kada kayo. Gapo iti naramit ti kapsat ko. Amamo ka unay, Andrew. Kat amok asaan ka akas iti kabsat mo. Wan mat ngamin iho. Di kagdanag. Saan ngagbaliw ti pannakilangin mikan ka. Gapo iti daytoy anapasamak. Tinapatag. Ipalubos mo nga agikaro ti kapsat mo. Gapo iti naramid na kinitya na nga po. Huwan, mami. Katsyak pa'y amis mo ti mangiwayat iti addang. Tapno matiliw ti kabsat ko. Anya ka diti ko na yo adamagan nyo kanyak. Mama, Papa. Diyan, anak ko. Ibagam ko makada kami ti pudno. Amom kadi dagiti nang dukot kan ka. Ha? Kwa mama, mabutengak. Kuna na ngamin apatayan da kayo, nagipulungak. Diyan na, anak. Ni kadi angkel mo alito, tinang padukot kan ka. Uwan, Papa. Kuna na nga awan sa bani, anapatagkan kwa na. No saan ang kwarta? Kuna na pa'y nga apaman ang mga alada ti kwarta. Kat pukawan dakton. Anya, ti awanan bain akapsat ko. Agsagana iti aramitak. Masapul nga ikaro na ti basol na. Nang runa ti naramid na ka. Agananan kayo ko, Papa. Diyak kaya tamay sagmak kayo. Ipatpatag kayo unay, Papa.
Mama, kan ni Lola Ana. Rina, bakit? Andrew, sigurado ka ka din iti aramidam. Ipabalod mo, ti mismo akabsat mo. Nasakit da ito yung aramidag. Ngam nasaysayaatan. Ngam ti ad-adupay at tao ti agbalin a biktimata. No apay mat ngamin ang nagbanag iti kastoy ti amin. Nalabit ang nasisirap iti adu a kwarta ti kapsat ko. Ang bak ng damit. Anya pa'y lakad iti kayat da. Nalabit ang naaramid na ti kasjay. Gaputawan pan nakakontento na. Unay matano kastaman bilang. Nagbalinda adakas gapulaang iti kwarta. Awanan maaramidak bakit. At an warrant of arrest para kadakwada. Sorry laangan kadagiti pimusay adadakal mi. Nga masapol nga aramidak ti kastoy. Talagang nga ano na di akwarta. Nakalmanan na di may nayon, iti kinapak ng mikanimila. Dito, honey. Agsagana ka. Idulin mo pa'y dagita kwarta. Nagado dagiti pulis nga adda di tarwar. Kaya't da kakano ang makasarita. Anya? Anya tiraramida na kita pulis diti sulako. Anya ti masapol na kanyak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Adda kadi makaibaga iti gasat na? Mabalin mo kadi apadtuan ti gasat mo. Pudno kadi ti mabasa dagiti mamalad iti palad mo. Ngam tunggal maysa, naipaayan iti abilidad amang pili iti pagbanagan na. Responsibilidad ti tunggal maysa ti mangiddeng para iti pagtungpalan na. Ti Masakbayan. May samanan at drama nga aggibos tunggal lawas ti isagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas na pauluan. Ransom, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sigurado, adalakit din nagipulong ka dagiti pulis, Lito. Sigurado nga amudan ti amin may papan iti inaramid yu ka ni Jana akaanakam. Sana mabalin. Diyak kaya ti mabalod. Diyak ipalubos sa matiliwak. Labanan mi dagiti nga waran pain. Alang aruden, ingkan iti ayan da dodong, kat lumaban kayo. Di iyo ipalubos ang makastrak dagiti a pulis iti balay. Siya kun ti mangidalimanag ka dagiti kwarta. Ano apay mat ngamin nga inruar mo manan iti bag ang nakaikargaan na. Dagiti awaran pain na pulis. Makita da itan o sino ti kalkalabanan da. Dodong, idawluam dagiti kakaduan. Lumaban tayo ka dagiti a pulis. Tapno saan da tayo ang matiliw. Kakadua, lumaban tayo. Paltugan nyo dagiti pulis. Ado dagiti pulis, boss. Panagkunak, saan tayo akabalan ita? Nasaysaya at siguro no sumuko tayo langan. Anya, apalakas na ti bagbagam. Wano, sikati nagipulong ka dagiti pulis, ha? Pasensya kayon, boss.
Ngamjak ngaminan mairusok dagiti aramiden nyo. Anya, awanan kay tibay na. Lukas tangaron, saklangan ti mang pataykin ka. Uray ag taray ka. Di mo maitarayan ti bala ti palto ko. Awanan bain. Manong Lito, di mo paltugan ni Dudong. Ah. Sumuko kalangan ka dagiti pulis. Kailalaam kumatibiyag mo. Andrew? Aglibasak. Diyak kayat ti mabalod. Manong Lito, di mo maitarayan dagiti pulis. Sumuko kayo langan. Kadwam ti asawam, tapno saan kayo ang maisagmak. Sana ka maag, tapno aramirik ti kasta. Oh. Di yun maala ka na kami tinansumani. Kukwamin dahi siya kwarta. Rina, anak ko, itay kapayasaan ang makaid na. Siyak ti maululaw amang kitkitakan ka. Itay kapayapag na. Mami, nangag ko ngamin iti radyo asaan pa'y analpas ti panagrarangat dagiti pulis. Kanti grupo da Manong Lito. Amkak nga mga numayraman na may sagmak ti asawak. Agkararag tayo, anak ko. Patyag asaan ang maisagmak ti asawam. Malakit din, ingkay ti silid ni Tiana. Kadwaam di anak mo. Siya kun ti agpadaan dito'y salas iti damag may papan kada Andro. Sige nga rod, Mami. Inakadwan ti anak ko ijay silid. Ang mga numabutbut ang manan. Sige, anak ko. Katbuyugam matan iti kararag. Takas tamat ti aramida. Anya ti aramidan talito. Nagadundag iti kakadom ang napaltugan. Matiliw na tan sabutan. Diyak ipalubos. Ala, umay ka, aglibas na. Magnatay ti likod ti balay. Kasano? Napalawlawanan ka dagiti pulis ti balay. Kasano ta ko mga aglibas? Awanan ti adu pa yasaw. Darasam ka diti magna. Tapno makapanaw tan dito eh. Marigata na agtaray. Nagdagsanday ti bag nga ayan ti kwarta. Anya, iyag mo na tabag. Sige, siya kung ti mangawit iti dito tapno saan ka marigatan. Di dan maala na iti akwarta. Kaputak kukwatan. Talaga nagadudag iti pulis. Kasano na maabutan data? Partakam kit diti magna. Masapo lang may tarayan tayo da. Sumuko kayo! Saan kayo na magalibas? Saan kami ta sumuka, Apolos? Saan kami amang? Tapno aramidan minada. Dahito ti para ka na kayo. Di mo itapaltugan! Matay kayo, Apolis! Ha! Mila! Pakawananda ko, ma, boss. Syakti makagapo, no apay anatay ni Madam Mila. Ngamjak ngaminan mairusok dagiti paparamid yo kanyak. Nang runa, idimbilin nyo ti panang patay ko kini Jana. Dodong. San pa nala daw ti amin, boss? Agsingsing pa tayo dito pagbaludan. Tabarang makarwar tayong tumatlaang. Diya ako namnaman na ito. Awan naman kayam serbi ng ado ti kwartak. Gaputan na tayo mat ni Milang asawak. Laladawan na di apan nakamiris ko. Unay gaya man na di apan nakasisirap ko iti kwarta. Ultimo kabsat ko. Kadyak pinalabas sa pinagkwartaan. Manong Lito, kita am ti bunga ti dakas nga aramid mo. Naisagmak ti asawam. Gapo iti kinagamrod mo iti kwarta. Kanaibalod kayon kadag iti kakadwam. Gapo iti kinadaksyo. Huwag nga ronanin ko. Kat pakawanan na ko ma. Dandani na isagmak ti anak mo gapo kanyak. Amo manong. Kasladyak maaklon. Akabaalam nga ipapatay ti anak ko. Gapula ang iti kwarta. Pakawanan na kanin ko. At lunag, nasisira paklang iti kwarta. So aramid ko ti kasjay. Sa anak-anak kontento iti adda ka na kami akinabaknang. Namala, nakasagana ang mga ikaro iti nagbasulak. Rumbang lang manong. Katsapay la kuma. Tagbalbaliw kan. Kabayatan ti kaadam dito'y pagbaludan. Adda pa'y gundaway mo ang mangilintag itibiyag mo. Basta agsingsingpat ka dito'y. Wala din ko. Talaga kasta ti aramidag. Agsingsingpat akon. Kat jakton subyan iti mading aramid ko. Aramidam day tamanong. Saan laang kumanga iti sao? Ikalit na ita.
Kat sa pala ko mata dumteng to ti aldaw ang mapakawandak. At to yan tim paalam akapi, Andrew. Siya kung tinangyag. Gaputa makumikom ti babaunan tayo. Agyamanak pagat. Oh. Apay matan ang nagunagday taasan na ay mo. Amuklatan na niya ti makagapo. Unay mat ngaminan tinagbambanagan ti kabsat mo. Lalabit nga awan ko maitay jay pagbaludan. Kansaan mat anay sagmak ni Manang Mila. No saan daan nasisirap iti silang ti pirak. Huwag nga ron bagat. Kinapudno na. Malidayanak itikas di anagbanagan ti kabsat ko. Gaman niya nga ron. Nalpasan ti amin. Sapay lakuma. Tapudno nga agbalbaliwan ni Manong Lito. Kabayatan ti kaadda na iti pagbaludan. Husto ka lakay. Katsapay lakuma. Tanaw bilang man maikan pa'y iti gundaway a makarwarto iti pagbaludan ni Manong Lito. Dinanto ko man sublian ti sigod a kababalin na. Sapay lakuma. Takasta. Uncle Lito, kaasi kayo mat anakabalod ditoy. Nagkutong kayon. Pagkawanan na kumadyala ka anakan. Danani ka na'y sagmak. Gapoy ti dakas nga aramid ko. Napakawan kayon, Uncle. Katsapay la kuma, tadi yun ton ulitan ti kasjay ngay naramid yo. Talaga saanan ba nasan ko? Ikari, agbalbaliw akon. Kat agyaman na kiti kalayo na panang sarsarong karayo kanyak iti pagbalutan. Awan na nyaman na, Uncle. Kahit da ka lang matamakita. Isa ka na yun ngam umay kami dito ayan mo. Agyaman ako na dyan na. Bareng saan pa'y analanaw ti amin. Tapno mailintag ko ti biyag ko. Saan pa'y, Uncle? Basta agsingsingpot kayo ditoy. Tapno makita ni Lord at talaga ang nagbalbaliw kayon. Oh, talaga nagsingpot ka nga ubing dyan na. Kablawan ka, Manong Lito. Kamaudyanan na. Makarwar ka matlangan dito'y pagbaludan. Dayto yan tibunga ti panagan-anos. Kan panagsingsingpat mo dito'y. Kasla nga ron jak pelapat siya na naikanak iti parol. Agyaman ak unay iti Diyos. Gaputa dinak binaybayan. Iso ti gapunan no apay kinabalak aminalbaliwan ti biyag ko. Nga uray adda iti pagbaludan. Husto ka, Manong. Katururayin tayo lang ti release paper mo. Nawayakan ton, Manong Lito. Wana din ko. Katangyaman ako na iti Diyos. Gaputa mapadasak manan tagbalin at awaya. Manong Lito, kasla kanayon ka makumikum Anya ka diti pakakumikumam. May papanay to iti bagbagak a planok nga aramida na din ko. Anya day ta, Manong. Ibagamlat ta. Barang adamay tulong ko. Kabayatan ti kaaddak iti ija pagbaludan, adu ti nasursurok. Kang runaan na nasursurok, ket ti sasao ti Diyos. Nga iso ti kang runaan na nang balbaliw iti biyag ko. Iso na panunot ko at ti kinabaknang ko, ket aramatek at tumulong ka na iti agkasapulan. Nang runa na iti maningrigat. Dayta ti planok itang aramidan. Sigurado ka, Manong? Itulong mo ti kinabaknang mo kadagiti tattao? Uy, natin ko. Napayagan na planok ti kastoy. Idiadak pa'y laeng, iti pagbaludan. Bayat day ta plano, Manong. Kat di kagdanag. Adda kami anak kasagan at tumulong iti day ta planom. Agyaman ak no kastaan din ko. Aramidak na ito'y.
Tapno may panagnag ko kalagiti tao at talaga ang nagbalbaliw akon. Napintas day ta plano ni Manong Lito Lakay. Ano dagiti matulungan na. Nang runa dagiti talaga nga awanan. Gusto ka rin na bagat. Kat tulungan tayo ti kapsat ko. Tapno agbaligi ka dagiti panggap ng aramiden. Nang runa, kat talaga mo't ang nagbalbaliwan. Sa baliitan ni Manong Lito. Husto ka, Andrew. Nagbalbaliwan ti kabsat mo. Isu arumbang laang asuportaran kan tulungan tayo. Nang runa ti plano na tumulong kadagiti marigrigan. Uncle, madlaw ang nabambannog kayo manan. Siguro, ado man ang dagiti tinultulungan nyo niya. Wan nga rod ka, anakan. Gamsa na bale. Awanan yaman na kanyak ti bandog ko. Gaputa naragsakak mo ti aramida kita. Nagado ti biyaga na baliwan, gapoy ti panang tultulong ko kanakwada. Kat sa bali gayam tirik na ti kastoy nga aramid. Nagaragragsakak mo kas niya nga agyaman na kanyak. Gaputa dakkel kano abanag tinaitulong ko. Talaga sa bali ka itan, Uncle. Nagbalin kan anasaya ta tao. Kat dayta tiba nagapakaragsakan mila unay. Makita mi tinaan-anay apa nagbaliw mo, babaan iti aramid. Rumbang lang agbaliw ka nagsingsing puta kon dyan. Gaputadyak kayat ti matay adakas ti kabibiyag ko. Ket agyaman ak unay iti Diyos. Gaputented na pa'y kanyak ti gundaway amay lintag ko ti biyag ko. Impay na kanyak ti baruan nama. Husto kayo, Uncle. Katrumbang lang abigbigan tayo, nga iso ti pagtataudan dagiti amin aparabor ang maaawat tayo. Husto ka dyan, kaanakan. Alangar mo dan, Uncle. Mapantayo na dya kusina. Nagpaluto ni Mama itinaimas a pagsasangwan tayo. Alaman nga rin kaanakan. Mariknak mo bisin ko ka. Sige, Uncle. Intay manganan. Tauray siya. Mabisinak matan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu itaalawas anapauluhan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Pinapalabas. Nalaos tipungtot ni Esteban, ibisan na nakita dagos ni Lolita. Kat apaman asimrek dito iti mansyon apagtananda, kakaasin na kinabkabil na. Pagat atapan ni Esteban ti asawa na ang makisingsing narak iti sabali a lalaki. Ni Esteban Gabriel a politikas tila kabaknangan iti ili, at timitlaan nagawan nga amana tinang panagan, ket impasurot da iti apelyido da Gabriel. Napanaganan nga rod iti San Gabriel, ti lugar nga ayan ti kalawaan a kataltalunan, asakupon ti Hacienda Gabriel. Iti panagpasyar da Esteban, kan ti katalik na ni Benito iti kataltalunan. Imbilin timun una akaduan ng tunagsim iti karabyan na. Tatakwatin da, no asino dagiti maatap na gipuspuslit iti apit na apagay, na inawagan na iti sutik. Ket itagagayan, denggan iti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Panatahan tayo mutos! Kamakatang istalyon! Kaso na po mayabang pinabatan na! O may tatalon! Hindi ka daw! Paglasap kami itibakan dito! Ho! Ho! Ang sardong kabayaan mutos! Ho! Ang dahil mong iti akikilabagnan! Ho! Ho! Ho!
Langgo ka! Sino nga kadayjay na tignan iti kabalyaw? Ni kadi Senyor Esteban! Minsa Benito, ama ka lang! Ay, kung guna na ano ni Benito, akatalagdayjay! Pangasmot naman! Malawan! Hingkay kita tamang anusan ni Benito! Amangan kitday na ni Senyor Esteban! Kapwanda ngamin aya! No da Senyor Esteban kan Benito Jagajay. Apaya dito nagpakita no may da dito'y away. No, nagsiinda. Iso asanda nagpadlaw. Anak tidas kaya kabalyo. Anay ko. Natukusan disikad ko. Adda man ko nga aga-ariwawa. Adda nakakita ka nga. Ditoy! Adda! Ditoy! Tulungan ka! Uday kan Benito. Anyangan pinararamid mo, aya. Di nakbabalawanan na Pedrita. Among langarod akakasyak nga agituturedon. Ay, si Kagayam kayo. Nakita niya natin nagitikabalyaw ito bakas tituran. Makalob, nalaing ka mamulo. Ilutin na kuma. Nangaligin na pasama kaya. Agasam, adayo kami ng nakita ni Tikas na impana pa nagtaragay sinakaya makabayaw. Uray ka na agbuwaboy di bukod nan. Ado pa'y lalabid mo alakay, mate. Kita mong tibulo ka, ha? Nico. Alam niya kamutin Benito. Sikatag ka sa pulan itutulong. Sikatay na tinatangsit. Alan ama, umasidig ka dito'y papag. Di sikat Pedrita. Pulsaan nila kay Mau. Anay ko, di mo itaw magtanasakit. Alam niyo ang makalog Benito. Imatake na tiruan nila kay Mau. Dahil nagsakit. Dakmay mo lagat ti may samatak. Hindi nagsakit. Nagadokat nga alakti mo na yalakay. Iluto mo na atin ang luasikit ka. Oh, si Kagayam man ang Pedrita. Dumanan ka. Ay na, senyorita. Kasla madandanagan ka. Ahawan gayam, ayan ni Benito. Itay pa yung orayin ka asawa. Kwa, isungarot ki mayak, taumay ko iba kaasan ang makaumay. Kan, no api adi nakaumay dito Villa, idirabi eh. Alang aruhan, umay ka. Aday ka sa Ayan di asawang Pedrita. Ay na, ay, Diyos ko, palad na. Umasidag ka adakos kan kwa na. Tapno di ad-ad ang akong ton. Uwan, senyorita. Umasidag ni sila dito'y. Pagsalsalot-salot ka. Ay, uwan, senyor, umaya ko. Senyor. Pasensya ka. No sikat ipangidas alag iti pungtot ko ni asawam. Napatid ti pagnami ko may dirabi. Nga mapay adi may dito'y Villa. Isungarod ti bagak, senyor. No apay at inakaumay ni Benito. Awanan ti balor ti bagam. Tanapalabasan. Saan na may subli ti naglabas ng larabi.
senyor. Hala! Pumanawan musika! Jakayat na makita tayo tanopam! Senyor. Pumanaw kayo at isang wala! Uwan, senyor. Ala, bayam ta siya ti mangilawlawag. Agyamanak, senyorita. Oh, alam daytoy. Nayon ti pagpaagas nila kay mo. Yudong yon, tapno mataming anaimbag. Ay na, agyamanak manin, senyorita. Naimbag ka unay. Ang yakin maimbagada dyan na Pedrita, mi amor. Muchas gracias. Sigat ti nagdamag, mi amor. Maamakak namin amang ibaga. Anya ti ginagara da jay. Apay na saan na nilakay na ti may. Porque agikat ka din nakatalek iti asyenda. No, mi amor. Anya nga rod ti ginagara ni Iso. Nablo kanu ni Benito. Gaputan natin itinagsakayan na akabalyo itinapan kayo ijay turod idi malam. Nablo kanu, mi amor. Anya? Inarayat kanu dagiti manalon. Ket adda ita ijay balayda. Dayjay na injo. Kunggunana. Kasta ti ibagam ijay napudno akatalak mo iti asyenda. Gunggunana. Kunak. Kapangas dayjay na tao. Palangguad. Naalala na. Mi amor. Saan na dayjay na pangas ti pagsaritaan ta ita? Masiguradok. Adda kayat na ita. Iso akas da unay mananti panang lailo na kanya. Kailiw kauna yan, mi amor. Italaing manen na maikanta iti kastoy na oras. Yuti mo. Por favor. Talaga nga at tamanan kayat na. Isa kasta. Mi amor, saan aditoy? Mabanta iti kwarto. Awan sa bali na tao dito'y Villa. Nagawid dagiti muchacha. Awan met ni Benito na pasaray o miyan iti basit na balayda na pinaramid ko. Iso na oray sa dino tanagin na yat. Pwede. Anya? Manchak. Mabanta iti kwarto. Tiloka. Agpanginapay. Surot kiti kwarto. Anyan ti kastoy akasasahan ko. Ay ayatag unay ti asawa. Apay akastoy ti aramidan na kanya. Tunggal masapon na. Kaya rigan na titigre nga umatake. Aramidan na ti amin akay kayat na. Adi naman na panunutin ang masakitan na. Kaya rigak manen tinaramas. Itinamin adu-adaras. Itinamayan na kanya. Kanayo na kastoy. Malipad nagkalaysa kami. Diyak pa'y nananam ti samit ni Anat. Nga ibagpagadag itinasawaan. Ikagumaak ti bumabalik ikaw. Inakagkikwas. Kasla nakarugrugi kakiti panagriknak. Gapa itinamay ante asawa kanya. Diyos ko. Maging gadkaan at ipanagiptor ko
ko iti sidong ti asawa. Diron bang akas ta ti damagag iti bagik. Gaputa ay ayatat ni Esteban. Dagdagan ti turok na. Panawak latan dito'y kwarto mi. Nablesan laing to'y sikat mo, binitaw. Awan napitaran na to lang mo, akasiti, bagbagam. Uwan nga ta, mayon nat kumuten, nupay nasakit pa'y laeng. Agan ang nagkangamin no ko. Di mo pagdadarandanan ti saplit mo iti sakaya makabalyaw. Tapno, di na kaysa. Di ka man mangisuro ang lakay. Ha? At daya padas mo nagkabalyo, takundi suro kakit din kanyak. Ha? Dapadas ko Da kami ide, dagiti nadutukan a gerilya, iti babaan day di Emilio Aguinaldo. Kasla, makititak pa'y lati na pasamak ide. Barito ak idin a panawan. Imbag, tadyak na iraman idi anatay. Kadno si Morsoro kakmat kat iday, nakipagsansanay kadagiti makon ko na, balahap. Huston? Saan mga tila is-istoryahan mo adi nakapapate? Niya, naglogo kan pinitaw. Kastaki din ti bagam kanya nga adayaw alaglakayak ng musika. Kadno ag-istorya kay mananiti saan ang nakapapate? Makauma kayon? Agawit kayo kay din? Pedrita? Pedrita? Adauso! Pedrita! Pedrita! Pagayong-gayang, senyorita. May kapten di pilaway. Sarade! Sarade! Kaduan na ko, ma. Sa dulo, senyorita. Kayat ko timapan ijaayan ni mamang. Ngam, kayat ko nga takaduak. Iso ako yugan nak, ha? Oo na. Mabiit laang kasukat aktutan dilim ko. Kan mga laak iti panyo. Sige. Ay ngam, dumanon ka pa'y senyorita. Nagpodo ti darang ti init. Saanan? Dito yaklatan. Sige nga, Rod. Mabiit aklaang. Orayan kan, Pedrita? Da senyorita Lolita, kan Pedrita dagiti naglugan iti kalisa. Papanandata. Hiya! Hiya! Kamak-kamak ti kalisa nagluganan da. Damagit mo sa dino ti papananda. Hiya! 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 Da kaya te gastoy na maararamid binito. Apay, senyor. Imaraw manen ni Lolita na di man la nagpakpakada. Ha? Lokha-lokha day jay na babae binito. Kaya't nansamanen ti makabil. Senyor, nakitak idakin ni Pedrita ang nakalugan iti kalesa. Anya? Naglugan ni Isuday ti kalesa? Napananda? Diyan mo, senyor. Kinamakam ko ti kalesa, tagdamag ako ma. Ngam jakon nakamakam, edi kelat nga da bagun ang nagsara iti kalsada. Kat nalingdandan. Edi makaalis ti bagaw, jak nakita idan. Oh, may sakamat na mulo! Senyor. Intong maminsan, nasaysaya at langan na di ka agibagan o awan na pintas sa barag tinaramid mo. Dispensaron na, senyor. Gusto! Awanen ti balor ti bagampay ta di mo idam nakita pay, binito!
Sayang, Pedrita. Di ka naabutan ni Mama. Nabanit gayam iti ayan ni amiga na Margarita. Wala rod, senyorita. Si Kaman. No, surotan ka balay da Doña Margarita. Saan Pedrita? Amangan ni pagawidin nakmat na adagos. Labi na kaya nga iti pagsaritaan ni maipapantan niya. Aguray ka man, senyorita. Madlaw ko ang kaslad na pakariribukan ka. Talaga nga adda, Pedrita. Ngam, kaya't pailang nga agibaga iti sa bali. Ha? Apay na yan. Ibagam mo anya ti problema. No amok, no adati itulong ko kanito, no awan. No, awan. Nilaang mamangko di amo ka makatulong, kan makapabangir kanya. Iso di amo ka makaibaga na anya ti umna aramida. O sige, saan ka pilitan amang ibaga kanya ti problema mo? Urayat no kaano ti panangibagam. Ayaman at Pedrita. No, may kasta. Dawatot ko matitulong mo. Ha? Di ka magdanagan. Saan ang paglabinitan ti problema? Maragrag sa kanak, gapo ito da ito eh. Ang madagagan akman. Diyak namin ang mundo kabaulak wala saan. Ala, ruan naman day ka ang problema, senyorita. At akalayon iti sibay mo amang salakmikan ka. Ay, maring sa game bagak ah. Kasano ko masalakmiban ka? Imposible. Agyaman na kiti pa nang isakit yo kanya. Agyaman na unay. Ibawad ka pa ilaeng dito istalyon. Kita ilaeng no adda di tatabir na ni amigo Alfonso. Oh. Nagsamit laki di paragis isam da ita babae. Buenos días, señor Esteban. Ala, gusto ka di matlagi Espanyol ko, señor Esteban? Ha? Apay apangaton, pababain nakmat na nakitaan, senyor. May sakamot nagraraman. Saan na bagay iti kasken ka naglaklako iti arat tagsao iti Espanyol? Ibabam lang iti kalidad ti Espanya. Talaga suplado rin tao. Bandido! Bakit ka nakasama ka? Tulisan? Tulisan! Ako pusan ka man amin at anak ko! Pagpagay naman nga tan! Diyos sa malangasan! Kaastan na kami! Anya tinapasamak iti day kagundaway. Gagayen. Diliwayan at arabayan to'y kabarbaro anubela tayo anapolwan. El Oro con Sangre. Insulat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon Jun Ributaso. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y may istasyon. El Oro con Sangre!